ubuphelele media. Unyazi lezulu. Amen. Yasho njalo uMaNazaretha inkosi yesibili. Nxa kufika lo mzuzu awuzange baba mnandi. Kuye ukuthi njalo mawulesikhathi umoya wami uyawube phansi ngoba ngiyubonile lo mzuzu ngiyakhumbula ngalesi sikhathi ngangiphuma esikoleni sahlangana nomunye umfana nje wakaMaseko wakhuluma kabuhlungu ngokuhamba kwenkosi uthi ngalonkosazana. Angikuzwanga kamnandi ngakuzwa ngomuntu wayengenalwazi ngobuNkulunkulu bukaShembe. Wakusho nje ngathi ukhuluma ngomuntu wasemhlabeni uthi bese nizwile yini sekwenze ukuthi ngobaba wenu. Ngangimncane nje inhliziyo yami yalimala kakhulu mangifika ekhaya ngase ngiluzwa lolu daba. Kwase kuhlangana emathempelini kuhlatshelwa olu-12. Kunezihlabelelo engahlatshelwa noma inini nalezi sibhali ukusihlatshelwa ngesikhumbuzo kuphela. Amen. Kwahlatshelwa isihlabelelo lo-12.
esingemnandi nasesibhlungu kodwa kwafika isikhathi bantwana benkosi somhla ka 3 April lapho yathi mayifihla khona inkosi uThixo lenkosana laselwehla unyazi lwezulu livele ezulwini amen laseliyagcwala amaNazaretha enhlizweni zethu kubhlungu ngoba namhlanje na kukhona abantu abangazange baze balivuma unyazi ukuthi livele ezulwini abanye baze beme naphambi kwethu kodwa bafihla indaba okusafanele bayavuma ukuthi namhla unyazi lwezulu luhlale ehlala bazange baze balivuma babonakala amadoda khona lapha eceleni eTexini ebuka iphepha alikhomba unyazi alibiza ngenye into nje balahlekelwa umoya ingcwele kodwa namhlanje lathi nabo khona lapha abazange baze bavume ubunyazi luThixo kodwa sikhuluma ngesikhumbuzo ukuthi ngoba vele umoya munye lo ushembe mayishintsha ibhantshi uyayihambe atshale uthande enhlizweni zamaNazaretha azolandela ushembe olandelayo Ngani uyabona uvuma awusahlehli ngani ke manje mawuthanda luthe unyazi ngelinye ilanga lapha lathi uhafu wethempela ungifuni wathi abanye ngiyabondla balala la ebuhleni bahambe beyophaka ukudla kwami okuphuma kimi ephaketheni kodwa bangifuni ngelinye ilanga khuluma ngoThixo lenkosazane ithi inkosi enye insizwa kade ngikhuluma le ndaba nasebusuku enye insizwa eyayiboshiwe ejele wesivili ngoba ngeke sikhulume ngobhlungu phela fanele sikhulume ngemisebenzi emihle amen umalume ngibhalela izolo umalume wami wakithi le matshalini ekhaya komame uthi mshana yiyo le ndoda kuyisikhumbuzo saka silo Nazaretha insizwa yasemhlabeni eyizingelelayo nje ethanda izinto uthi mshana yiyo le nsizwa yangikhipha ejele ngo1997 ngiboshiwe uthi ngase ngigwetshwa uthi mangisakhishiwe ngebheli uthi ngayibona lapha eMatuba lapha sekune garage khona oyibhonjo ayikade buthise eMatuba wayeseya khona uthi ngihamba nje ngilahla ngoba ngizothuya ebasiza abantu uthi ngafike ngaguqa wathi kwenze njani mntanami uthi wayesebika wathi inkosi ibusise wathi mayibuyele ngenyanga elandelayo laphela icala bambuyisela nanemali uThixo lenkosazana ithi lensizwa uma emoshiwe ejele ewesivili kwakuthi njalo makushonila ebese kufika umufi afika umufi ayithathe le ndoda athi sibanibani ithi wangibulala ithi ngashiya abantu abami kungenxa yakho ithi asame ebese imthatha lo mnumzane uyophaphama sekuphelile ukujitha basemhlabeni aphaphama sesemathuneni ephethe impiki kuthi uhambana lapha umayemba lapha kuze kufike isidumbu sihamba impethu siwadlana lezi impethu ngoba nami ngidliwe impethu nentuthwane athi dlala lapha ikhona kudla kufanele kudliwe uwe wathi mayihamba umufi wambhila ukuthi le ndoda embulela ingakutholi uphumulo zenzeka yahaza hambi yazi yancane lensizwa emzimbeni ngoba engasakwazi nokudla odliwa abantu bonke ngoba inhliziyo ayisihlala iminyama idla lento yayidla lapha emathuneni ngiyakhuluma iqiniso kuKristu yebo baba anginamanga leli isiminya le ndaba esikhuluma ngayo Thixo lenkosazana ngikhuluma ngensizwa ephilayo Nkosi ibusise baba yathi lensizwa mayihamba insuku yayisizwa ekseni izukuhlabelela kwaManazaretha okuyehlatshelelwe umakiwa kushembe kunaleyo mvunge maNazaretha eyayibe khona emabhasini naseyitimeleni umakiwa kushembe ekhomba uthando lukaShembe lengasekho namhlanje iqedwa oWhatsApp uxoxa indaba makiwa kushembe namhlanje ngisho phakathi emhlanganweni athwala umuntu imthwalo afika ahlale lapha kana axoxa indaba uyozabuya ngaphethe lutho wayisayizwa lo mvungu ithi yehla moya oyingcwele yenge
kusekuseni yayisiyabuzwa lensizwa ithi ngizwa abantu abebehlabelela kamnandi ngalizwa lolu usizi olukime emzimbeni luphola ngiyafisa ukubabona laba bantu kwathiwa lawa amaNazaretha njalo ngesabatha kunomshumayelo ofikayo afika athi bohana uJehova ulungile kukhulunywa indaba kaShembe base lishaya isabatha yayisiya lensizwa yafika yahlala lensizwa yaqhubeka inkonzo uthe mase khishwa imbenge zizokhishwa imbenge ayixoxa indaba mase kuphuma imbenge ayixoxa indaba mase khishwa imbenge sekuphuma ingilosi lapha zihamba ithandazela baphuma khona abantu abangena lapha begula baphuma bephila ngoba uShembe uThixo unomoya oyingcwele amen umoya oyingcwele uqobo lwakhe baphuma bephile engazange ze bathinte amen lonke lesumisa uThixo lokuzana ishosha lapha nengaphezulu kwa12 ethi ngeke ngikho kodwa kuleyo ndaba uthi yavuka nje yayisibika lensizwa kumshumayeli ithi mshumayeli ithi ngiyahlupheka ithi nginosizi ngabulala umuntu ngoba kuyavunywa amen ithi ngabulala umuntu ithi angisakuthola ukuphumula yathi mshumayeli odwa mntana nami ngakusiza ngani ithi kodwa ngizokunikeza ithemba elishe luShembe ngizokunika umoya engcwele wakhipha ifoto waligaxa kulensizwa uma seligaqile ngenzela nomuntu olapha aphumazi ukuthi ongenzeki kubantu egameni lonyazi wezulu kuyenzeka amen noma ngabe konakela imsamo noma ngabe kunamanzi amnyama noma ngabe kunani kodwa uma ubike kuShembe ngeqiniso nangokumethemba uyolunga ngelinye ilanga amen ngoba ithemba liphilisa umuntu hey bawona unoShembe umbamhle nje uyacobe sengizokwehla ithi ke lensizwa uma bese benikile ifoto lashona ilanga wayesefika umufi mayifika umufi waseyidonsa lensizwa wathi sibandani sesihamba sekuyisikhathi wayesegoloza lo muntu mayigoloza ugoliswa ilento aseyizwa leli themba selitholile lase liyagashuka ifoto lagcwala phansi wathi umufi sihamba wathi mayithi bashona ngasemnyango lase lehla laqhamuka uthi lenkosazana ngayibhobo kakhiyele behlale ephuma ngayo lagcwala phakathi ejele lathi ngithi miyeke lasho kathathu masho kathathu lathi miyeke lo muntu ithi sengizokuthatha wena ngigeze ngifake ezulwini mtedele lo muntu laphela necala baphuma inkosi usenikuzwile ubuphelele media